hula Guwahati lapen ke Pukajar blok lapen hukuan ke Kacekroy sila tumke Minister no lo GPL la tumke te Karbiang lo pada bangke itung Karbiang lo mas konsul pen ke Kroy kre ete Karbiang dake na machini lo we got 1951 land belong to other Karbiang to mas konsul itu power bangke lage Karbiang to mas konsul situ asi nona chief minister la putakon lage Karbiang lo autonomous Council decision is the final decision. Kodak saman lo sipu. Tase Karbiang autonomous council lo sorkar ni bitan gitu deh. Bahkan ni lipu lo time and again sa ni repeat lo. Karbiang autonomous council ta CM, EM, MLA, MP tumdet elected tumdet le chupe thek gade. Ni tuma decision ke agency ta PP block है. Sida collective opinion. जो से collective opinion के solution जो सिद्धो पुलों ते लाभां के चेक्रोई सा लो पुलों ते इतुम हाउस हम से चेक्रोई पुलों ते लगे discussion ang si Chikroy belum der 100% na Chikroy tu. Pima lake. Lake nitum jera decision bangke Karbiang autonomous council bangke nitum bangke agency tadi. La clear step. Number 2 bangke jong si la or political party ke doang. Border ke to tu maning ke hang. Do pulong te. Kacing wa jing sai pen. La bangke student organization, social organization, civil organization, intellectual tum jong si proposal wan lo belum de la banke ni tumta ekro ikre de ti thangna dalam dabi ethe Karbiang autonomous council ke dictatorship government kali lage di discussion ben si lage jara solution de bangi la se kaching wa jing sai ben si lage solution si la la si hola po padan ke a block the pig hola po Guwahati long da ke thom thi pho ba block ke tane lo bonata abu tanje kroya lo la tum mangke la tum mamba ka sign da sign lo Meghalaya chief minister pen, Assam chief minister sign lo. Sa Karbiang lo part block to issue banke la banke give and take a police banke nanda Chekroy tundela. Lain wala man. Lelo no. Ini banke inter district border boundary la thakka chingwaireng la ta kenan so. Lasi Karbiang autonomous council pen ke nitum ke time in against Langkai jana border long ta je da aronre pen kurja tum angum ki ting tum na dut pak lo 1671 houses lasomia tum han itum eviction en lada ke do tum hanta lasi non ta me pala so Langkai jana border ka protects je bhan itum ke non ta kai ke ta me nitum ki tisik pom laben mukti sa pidam mom laben second banke pulam ding ke dai udakta penana mongli tumke Karbiang long anapsi longli nane Bangladeshi do bang abongli tumne pine udapsi jarai lo tata Karbiang autonomous council penitum notice pielo revenue department pen laben ka eviction ji apanda nitum state dengel lo laben huda bange nitum airport si proposal pilo ada ke airport bansi allotment da pielo longli ta ada ke airport si parliament solution fund parliament settlement fund laben Nagaland border da me moheta thangsing imu gaira thanglo KSA president hola da tamini tum jate commando training institute lada long le pilo lada ke jate parliament solution fund jong si commando tum do thipu longke long le banke nak pe gailo lason da daksi Golaghat district ado aholo laben ye west Karbiang long tame Joramla consensi tame to lada me tum chingki je thang mamlo jate parliament solution inter district taso aputha kasetel je banda nilai tum Karbiang autonomous council penke lemik bonglo ta non banke non da alang ye bola mohet je da itum Karbiang autonomous council ba Karbiang sor police tum ge dudun joy pu sita juhe letum minimoy memelo ola da itum munir bhan forest guard botita dida sing lek heka ai bhan loge ni tum chief minister bhan chuning dilo lapen gila da ko DGP bhan chuning dilo methanga damlo lapen ada visit ampen ala tum da fuge nut ke apran namna ko lo ala tum ke bang ko ke apran nam sita ala tum loge ile tum nut lang sita ala tum ke cuma ke bang ko lo apran ke dam lapen apesa pesu ke bang thong ke bang lo tum ke pulo kasi kacetan unde kalilo lo order unde cetan lo sita athim pi alam ke horsing tero na ke hai tum
kapek langsung ke Jongsi. Jongsi, kalau putuma pulis tung pen, megaloi pulis dan pen. Das asama pulis tung pen, pulang dia lagi kaci apa nak kapek ya gitu. Coba hong pulang. Kasi la so solution na bangke mo ta pilo kasi dolang mon ganinge tum dolang pon alang ni senior tum da paninge sina la se akhirnya alam putai bangke lan sini reply picture la. Mona bangke abarin MLA lo Dr.